Awusegcina usephelisa yabo mama. Ngibingelela Nazaretha amahle ngiphama nokubonga ukhalo esesilihambile phakathi kwaleli ikhaya lomphefumulo kusukela ngo 2022 sikulolu hambo ukufika kwethu kuleli ikhaya lomphefumulo ngizoqala khona ngigcwalisa ukubonga kwami kahle njengoba sesisemaphethelweni manje kwafika ubaba kimi ngingalele asekho emhlabeni wafika ubaba kimi wakhuluma kodwa ngingamboni ngezwe izwi lakhe wathi mntanami njengoba ubona izinto zinjena nixabene nabanye abantu abamnonke la ekhaya ninukana ilento enayenza kumina mhla ngihambe emhlabeni sase singicabanga lento lena ukuthi kambe yini baba uthi mfana wami ilo muthi lona enawusebenzisa ngoba nina ningazi ukuthi mubi ngoba nithi nisiza mina lezwa ubuhlungu bento eyayenzeka kimi ngoba ngahamba ngesandla somuntu engidlisile niyakwazi nakwazi lokho nami ngangathi nizama ukulungisa leyo nto ngampela ke kwenzeka maNazaretha sathi ukuthela kakhulu ukuhamba kobaba sizwa ukuthi udliswe umuntu owumngani wakhe futhi ade simazi behlala naye kwafika ukuthi asambe soyibambela ngezandla sesitholile ubufazi abeza ikonzo lezandla zethu sathola enye indlela elula sahamba saya kuza ezazini zomuthi enyakatho safike sawuthola umuthi bathi lo muthi nofunele imfake wona la emadevini yokuya ebathathe laba abamenzelelo nangampela sawenza maNazaretha lo muthi sakumfaka lapho kushuwa khona kwaku-2008 uzokhamuka yena ngo-2021 ekhuluma lokukhuluma ethi mntanami ngivinjwe yiwona ngathi mangihamba ngiqhamuke emndenini kwathiwa umthakathi nangumthakathi mangiqala semva kwami kwathiwa wena impela nanku umuthi siyawubona kuwena uthi-ke ngivinjwe yilowo muthi mntana njengoba nje nihlale konke enikwenzayo ekhaya ukungaphumeleli manike nabiza mina njengoba phela nina nazi ukuthi nganginisula kodwa ngale nto enangenza yona nabe seningingcolisa manibiza mina yonke into eliyona ngabe senibiza umthakathi ongangenile ngalena okufunani ukwenzeka mntanami ayikho inyanga eyolungisa lento ngoba koniwa yizinyanga kolungiswa emphefumulweni wathi kusemphefumulweni ngangingayazi-ke le ndawo yasekhaya emphefumulo ngase ngikhuluma nomnewethu wathi mnewethu nango inkulumo engiyizwa yokungalela uba bekhuluma kanjena wathi hawu ula eMaritzburg wathi ngiyayazi leyo ndawo eyikhaya emphefumulo uqinisile ubaba ikhona lapho kugezwa khona yonke into efana nalena nangampela sahlangana-ke siyisisu sikababa seza la ekhaya emphefumulo safike sayithula le nkulumo engiyithulayo sase siyalelwayo ukuthi asenze kanje nje ubaba uma nje akade elandelisa ngokwenziwayo kodwa sake sibanjwa igama elilodwa ukuthi ngeke sikwazi ukuzenzela sisodwa kufanele ukuthi siqoqe umndeni sabona kwasibambezela kakhulu ngokuthi kuyiyona mgomo wakho onke ufuna sikwenze nangampela-ke sahlangana sazama ukuthi into umndeni hhayi ngenhlanhla umndeni wahlangana noma-ke abantu bengayi ngenxanye bengamanzi abanye abaphumelelanga abanye baphumelela sase sihlangana saqala sazenza lezi imbuzi lezi saqale saletha imbuzi ezintathu sithe masilethe ezintathu sabuya salethe eyodwa kuthe kulethwe eyodwa kwase kufika ukuthi asihambiseni enye sase siyiphelezela ngeyimbili namhlanje ngijabulile ukuzwa ukuthi njengoba sikhiphe imbuzi eziyisithupha thina sasithi le yesithupha senzela ukuthi uma kukhona ukuyovela sekuyobanjwa yona nangu bakumanje useyichazile wathi belokhu eyibalekela ngoba enzela abantu ukuthi bazothi-ke sekuwuyo ukuthi kahle kahle kulezi iy'ngane ezathi uthe kama izogezwa lezi zamantombazane ukuthi asikwazi ukugeza ney'ngane zabafana yiyo-ke le yesithupha imbuzi efunekayo akade akazukwazi iyikhulume kodwa yona kufanele siyazi ngoba useshile ngenhlanhlane futhi ey'ndaweni zakithi zenza ukuthi siyikhiphe sesiyabona ade sixoxa nesihlalo wasiwumndeni sonke namhlanje size kwamanje sizobi ukuthi-ke sebefikile manje-ke bathi sesingabalanda sebelungile ukuthi-ke sibonga ukuthi le mbuzi yesithupha thina siyikhiphe singayazi kodwa yafika ngenathi khaxa namhlanje
Sibonga lokho-ke sizocela-ke namhlanje ukuthi sizwe njengoba baqale bafika kumneke umfowethu lamanina wababona bekhishwa bekhutshwa bephuma abantu bekhutshwa hojele inqwaba yabantu kwathiwa hayi sikhipha laba bakwasokhela ababesemajele abanye sesibabeke ngalena sebephumile sebengaphandle bayakhutshwa abanye ukuthi bakhishwa ngaphansi kwendle yakhiwe ngokhonkolo bangaphansi bakhushwa hojele kwabe kuwunyaka ophelile lapho kulo nyaka lona kade sizoya eKhenani ngoJanuwari ngibuka mina ngibuka ngithi mangithi ngiyayibona ngisesibona ngibona ngihamba ngemoto yami mangithi ngihamba ngemoto bayangimisa bathi iveni lemoto inqwaba abantu abangangalaba mawubheke eKhenani bathi siye ekhaya sonke uzosilayisha ngithi awu le moto ngeke ibalayisha abantu abangaka bathi sesikhathele ngine lokusikhulume ngonyaka odlula ukuthi sesiphumele nani ithi asikiphe wabo wambona umuntu ophuma ejele ezohlala emgwaqeni athi ngesikiphe ejele sihleli manje sasilethwa yibra bayangithethisa ngithi phoma nje ngizonilayisha kanjani nibaningi kanjena bathi asinandaba songena sonke kule moto ngizobhala colo ngizohamba ngibathi ngeke bangena bagcwala bangena ababili ngaphambili ngathi ngingena ngapha endaweni kadriver wangena omunye nami ngeke sasala wangena wangivimbela wayokhona wahlala phezu kwekhiya ngangazi ngizohamba kanjani ngithe ngisathi ngiyayinyakaza imoto yathi kuhamba kanjani ukwazi ukushintsha kahle kwaqhamuka awomama abaningi awungithi kuneyinkumbulo engathi ungabusadlula nje uma usukubona masiye eKhenani sihamba sebephumula omama behleli ngapha nangapha nabo bathi ya le moto lathi singena kuyona ingconizoma lingathathi umuntu ngeke lihambe nomuntu ukusisele thina mangithi waqhamuka into nkosana navele yazofunda isivalo yangikhipha iyama kanje yathi ngabe ngeke ungele moto izoma lingahambi ngithi nayi ngane ngaza ukuthi nayi ngane ingidelela ngavele ngayikhaphezela abantu yona kanti ngihambisa abantu abadala ngizobuye ngibuye namsebenzi lokuphunyuka kwasumisa bathi wenzani uyenzani la ngithi yini niqalele into lena anisafuna ukusala ingane iqinisile sakhipha ibhodlela siyidosha salivula mangithi hayi ngiyezobekele senza lesana safa ukhali sizongithela emehlweni ngasusa imoto ngagijima isala sagijima njengemoto sigijima eceleni mangithi sifuna ukungithela emehlweni ukhali ngibhekele lokho aludlule njalo ukuthi sithi ngcono ngithele mina kungahambi imuntu kunokuthi uhambe lapha sonke sifuna ukuhamba ngagijima hayi waza kuphokha ukuthi ngehle emotweni ngabona hayi akekho ngizomthatha ngavele ngayitshathi yani ngono ayimani imele moto ngaphapha yingakho-ke namhlanje sila uba ngabe sengiyidlulisele emndenini bakhona-ke abanye basukomoyi river iMaritzburg intshango baningi kakhulu abakhona noma mina ngowakwasokhela empangeni kwesakwamthetho nguDumisani igama sizocela lokho kuba manje ukuthi yini okufuneka siyenze uba sebefikile-ke amen konke kusebekuzweni